Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele re hopotsane mona mo ntse re le sebopeho sa projeke ya phuputso, mme re ne re ntse re bua ka ho hlalohanya dikgang le argument testing. Ho teng mekgwa makgobonthithi e le di-technique tse ka sebediswang ho utlwa e leng ho etsa detect, ho utlwa dikgang, di-argument tse kgodisang, tse valid ho tswa ho tse sa kgodising, ho bolela dikgang tse nang le kelello, tse latelang melawana e nepahetseng le tse sa lateleng melawana e nepahetseng. Jwale dikgang tse sa kgodiseng kapa tse sa kgolweheng e leng tse fallacious ke tseo mabaka a tsona a nang le diphoso e leng formal fallacies. Ditsela di ngata tseo dikgang kapa di-argument tse sa kgodiseng kapa tse sa kgolweheng di etsahalang ka tsona. Di ngata hoo re kekeng ra qeta ho bua ka tsona di-video tsena, empa mohlala o teng o ka lekolwang. Ha re diagente ha se ditsotsi kapa mapolesa ha se ditsotsi. John ha se agente, John ha se lepolesa, ka hoo John ke tsotsi, ka hoo John ke tsotsi. Wa se agente ha se lepolesa, itse mapolesa ha se ditsotsi. Jwale John kapa Tshitso ha se lepolesa, ha se agente, tsena tseo e seng ditsotsi. Jwale eno ha se tsona, jwale re etsa qeto re ka hoo jwale ke tsotsi. Sena se tlisa maikutlo a re batho bohle bao e seng mapolesa ke ditsotsi. Sena ha se ho ntsha maikutlo e leng premise, empa ha e ne ba ho itswe bohle bao e seng mapolesa ke ditsotsi, kgang kapa argument ena e ne na le kelello ya utlwahala na ho thwe eng, le ha e le leshano le mpipi. Jwale dikgang tse sa kgodiseng kapa tse sa kgolweheng, tse fallacious, di ikgakantse. Dikgang, di-argument tse sa kgodiseng kapa tse sa kgolweheng, tse fallacious, di a fosisa hobane ke leshano e se hobane ke puo e sa utlwahaleng, ke puo e hlakileng e utlwahalang, empa ke leshano, informal fallacies. Dikgang kapa di-argument tse sa kgodiseng kapa tse sa kgolweheng di na le maikutlo a futhang, a fosisang, di na le diqeto, conclusions, tse thehilweng ka ditsela tse fosahetseng. Di thehilwe ka papiso ena ho thwe ke analogy, papiso ya leshano hodima ha bopaki bo rothofetseng, bo sa amaneng, bo e seng nnete. Tsela tse latelang mohlala ene re tlo etsa ke dipapiso tsa leshano. Mohlala, ha re sekepe sa mmuso jwalo ka sekepe sefe kapa sefe se sebetsa hantle ha spektere se le teng, se laola. Ke ka hoo puso ya kgatello e sebetsang hantle. Potso re se re na sekepe se tshwana le mmuso ho motho a ka tjhontshe. Ho utlwahala hore re bapisa dintho tse sa e mmoho ho hang. Ya ba re boetse re bua ka ho bopa dikgang e leng constructing argument. Kwana ho teng mefuta e tsheletseng ya kgang, jwalo ka motho a bitswang Bonnet a bolela, empa ho teng merero e mmedi ya ho bopa kgang e leng argumentation. Morero wa pele ke ho tshehetsa ka bopaki polelo e leng statement, polelo ya kgang, ke ho tshehetsa ka bopaki polelo ena re reng ke ya kgang. Morero wa bobedi ke ho hanyetsa ka bopaki polelo ena ya kgang.
dipakeng tsa dikganano e leng di-opposite tsena ho ka eba le kopano ho no bitswang combination ya tsona e senang kganano empa e le e ka hlophang kapa e tjhorisang polelo ya kgang ka bopaki bo fanwang. Kopano e leng combination e nngwe e bapisa dipolelo di-statement tse pedi hangata e supa kganano e leng opposite e tshehetsa ka bopaki polelo statement ya kgang na e nepahetse hobane eng le ho hanyetsa ka bopaki polelo eno ya kgang na e fosahetse hobane eng. Ho tshehetsa polelo le statement polelo ya kgang argument e leng ho tshehetsa polelo ya kgang e leng e bitswang argument o lokela ho bontsha na ho ntsha maikutlo le premise ke nnete jwang. Hona ha hona ho topa e le ka nnete hoba ho thata ho e rapalatsa. Bopaki ba lesedi le ntata kapa tumellano ya ditsebi di thusa ho tiisa seo o se tjhong kapa o se claimang. Morerong e leng projekeng ya phuputso bopaki hangata e ba lesedi data le letjha ka ho boleng e leng reliability ba mehlodi di-source mefuta di-method ya ho bokella e leng ya ho collecta lesedi data di tlameha ho hlalosa ka ho qaqa le ho tiiswa ka bopaki. Jwale o ntano lokodisa methati e lebisang diqetong di-conclusions tsa hao. Diqeto le di-conclusions tsa hao di tlameha ho ba hodimo ha ho ntsha maikutlo e leng di-premise ho ntsha maikutlo a hao. Haeba ho se bonolo ho qaqa diqetong di-conclusions tsa hao o ka sebedisa dipolelo tse kang ho bonahala eka kapa ka senyesemane ka thwe it is likely that kapa polelo e reng e ka nna ya ba ho tswela pele ka seno kapa ka senyesemane ho thwe it is probable that jwalo jwalo. Jwale ho hanyetsa diqeto e leng di-conclusions o lokela ho bontsha na di leshano kapa ha se nnete jwang. Hona ho ka etswa ka ho nyakurela polelo e leng statement ya kgang na e thomilwe jwang jwalo ka nnete eo ho thweng e itshetlehile ka yona esita le ho nyakurela bopaki bo itshetlehileng ka bona na bo amana jwang kapa na bo lokela ho pakahatsa jwang. Tsela e nngwe ya ho nganyisa kgang e leng argument ke ho tea ka mehlala e hanyetsang maikutlo e leng di-premise ao kapa diqeto tseo. Hona ho tla bolela kapa hona ho tla bebola ho akaretsa e leng universality ha ho ntsha maikutlo e leng premise jwalo a reng ho jwalo hohle. O ka boetse wa tseba ho bontshana diqeto le conclusions tse entsweng di makatsa jwang ha di ka iswa hlohong ho tlola e le rona di absurd jwang di makatsa jwang absurd. Ho bopa kgang e leng argumentation le ho etsa diqeto conclusions ka morero projeke ya phuputso ke tsela e tswellang ha se ntho e bonolo ho fumana bothata e leng problem bo fuputswang researcheng phuputsong bo bonolo bo ka arabelwang ka karabo ya e kapa tjhe. Re ha pheta re ha se ntho e bonolo ho fumana bothata bo fuputswang bo bonolo bo ka arabelwang ka karabo ya e kapa tjhe. Le haeba ho le jwalo o tla lokela ho hlalosa hobane eng e le karabo ena kapa yane ho tiisa ka mabaka a kgodisang. Ka tlwaelo bothata e leng problem bo fuputswang kapa bo researchwang bo a qhetsolwa ho ba dikarolo di-component tse arohaneng tse ka hlahlojwang. Diqeto
di-conclusions ka dikarabo, di-component, diqeto ka dikarolo eseng ka dikarabo, diqeto ka dikarolo di-component di tla etsahala dikgaolong tse mmalwa tsa qanollo ya tlaleho ya report ya phuputso kapa ya dissertation. Boqhetseke skill bo lokela ho ba teng ba ho bokella tsena kgaolong e qetellang ho thusa ho bopa setshwantsho se fang kapa se fanang ka tshobotsi e phethahetseng ya diqeto, conclusions, le bothata, problem, bo fuputswang, bo researchwang. Ke ka bokgutshwane bo boholo re neng re bua ka sebopeho sa projeke, sebopeho sa morero wa phuputso, sebopeho sa research project. Hona research project e bopehile ka tsela efeng. Jwale re tla kgaotsa mona, re tla re kena mothating o mong o re tla be re sheba ntlha e nngwe hape sele, mme re tlo tla re sheba boitshwaro ba ho fuputsa, boitshwaro bo lebelletsweng ba ho fuputsa research ethics, boitshwaro bo lebelletsweng ba ho fuputsa. Ke a leboha weso, ha re nne re be mmoho re tswele pele ka ho bua ditaba tsena ka puo ya bo rona ya Sesotho. Na phuputso, ho fuputsa ho thwe ke eng? Ha elale.